Dobar dan. U okviru ciklusa tribina dogovorili smo se da svako na institutu, iz instituta održi predavanje, to je bilo pre 2 godine tako, sad smo, ove godine ćemo se svi izređati, tako da je došao red na mene. Ja sam planirao da, objasnit ću vam, znači, šta smo Sanja i ja planirali, jer smo se dogovorili da uradimo nešto zajedno. Napravit ću kratak okvir, znači ovo je kompletno sve radno. Radno je to što imate pred vama. Nekoliko fragmenta iz spisa Kantovog iz 1963. Tako je. Namera nam je da u narednom periodu prevedemo ovaj spis, napravimo kratku knjigu o dugu, reći ću sad zašto. Znači, kompletno, nadam se da ćemo ispuniti ovo obećanje, sve. Planiramo da u kontekstu, na primjer, jedan član ove redakcije časopisa Filozofija i društvo, Klepec, je preveo Lazaratovu knjigu na slovenački, znači dug je postao nešto što je važno poslednjih godina, i to pre svega od ove knjige iz 2011. To je David Graeberova knjiga, evo ti je pogledaj pa da šalji dalje, koja je, da kažem, otvorila seriju raznovrsnih i veoma različitih knjiga o dugu. Osim Graeberove i Lazaratove knjige, knjigu o dugu ima i jedna važna italijanska filozofskinja, Eletra Stimili, iz perspektive političke teologije. Planirali smo da ove godine ove ljude i još nekoliko njih, znači Klepeca, Stimili, Graebera i nadam se Marama i De Cesare dovedemo na sajam i da na sajmu i na institutu napravimo jednu malu konferenciju o dugu. Planirali smo da jedan tekst, to će biti ovaj tekst, jer našli smo, to jest Sanja je našao neka mesta, to je 3 mesta gde Kant u ovom spisu pominje dug, koji je važan zbog toga što, na kraju krajeva, zato što je nemački idealizam, kao i Fichte, Hegel, Kant i uopšte tretman duga nije u interesu ovih autora o kojima govorim. Namera nam je takođe da u jednom izdanju, verovatno 2015. godine, u Ilexovoj biblioteci, koju Jovan Babić i ja vodimo, objavimo nekakav zbornik koji će tretirati nekakvu ekonomiju i filozofiju, odnosno tretirati ekonomiju kao pozadinu filozofije i određenih filozofskih sistema i tekstova. I, kažem, prethodno ovaj tekst, plan je da pokušamo da obnovimo, pošto u Kant Studien, da planiramo jedan tekst u Kant Studien koji će sad, verovatno, potegnuće više Sanja na izradi njegove, jer će biti nekih varijanti matematičkih i veze Kanta i Hintike, veze negacije, kako se negacija razvija dalje kod Frege i tako dalje. Lazarato, na primjer, opet objašnjam sad kontekst zašto sve ovo i koji će pravac imati to istraživanje koje bi trebalo da se završi na kraju godine. Lazarato, koji je bio na ovom Subverziv festivalu prošle sedmice u Zagrebu, dao puno intervjua i tako dalje, on tvrdi da se dug, na primjer, ne može posmatrati kao jednostavni ekonomski mehanizam, zbog toga što je on ujedno i tehnika kojom se upravlja individualnim i kolektivnim subjektima i koji su oni i kojom, znači tom tehnikom, se sami ti subjekti kontrolišu. On govori na primjer, o federalnim rezervama. Federalne rezerve nedavno su procenile da se ukupni iznos pozajmica studentima u Sjedinjenim Američkim Državama penje do 1000 milijardi dolara.
postajete dužnik, postajete upravnik vlastitog života, to jest vašeg ljudskog kapitala. On govori o pretnji, u isto vreme govori da je nemoguće otplatiti taj dug koji je nagomilan, a u isto vreme govori o pretnji da će on morati nekako da se otplati i da ga je nemoguće otplatiti. Da bi zadržao taj nekakav, da kažemo, utopijski opasnost, između opasnosti da nećemo moći vratiti dugove, da ćemo ih morati vratiti i nekakve ideje da će dugovi biti poništeni. Nejasna je ideja zašto bi dug bio nešto danas negativno, pogotovo iz tih nekakvih levičarskih pozicija koje Lazarato promoviše kao potpuno vanakademski, vaninstitucionalni, da kažemo, istraživač. Znači, ja sam nedavno sa Jovanom smo se sporili da li, na primer, Michael Walzer, koji je, da kažemo, levičar u tom nekom američkom smislu reči, da li on levičari? Šta znači to levičariti? Znači, ja mislim da, na primer, mislim da Walzer ili jedna američka tradicija levicije ne levičari, dok bih, recimo, ovu optiku Lazaratovu, i ne samo Lazaratovu, to je pripadaju i Badiou, Žižek i tako dalje, nju bi nazvao levičarenje zbog dva razloga. Naprimer, dug bi mogao da bude pozitivan, jer kompanije jednostavno sve nas finansiraju. Znači, mi živimo u posljednjih više od 30 godina na račun kompanija, banaka i država, i to je okej. Druga stvar, problem je šta sa onima koji se ne zadužuju. Znači, šta sa onima koji nemaju kredite. I ja mislim da će veći problem, ako govorimo već o nekakvom egalitarizmu, veći problem će biti kako zaštititi one koji nisu dugovali, a u trenutku kada bude oprašten dug ovima koji su sve vreme dugovali. Levičarenje je i u smislu tog nekako, ako znači levica danas treba da zadrži utopijski element, znači ako nedavno je išlo neko cirkularno pismo gde Balibar piše jedan tekst i sad se javlja jedna žena koja je bila kod nas pre 2 godine na konferenciji u State Building i ona kaže, jao, bravo, kao ti si nam dao ovim tekstom utopijski element si zadržao. Znači, ideja nekakvog teksta sa levice, koji bi trebao da stigne sa levice, Lazaratove, Badiouove i tako dalje, bi bio da ona štiti utopijski element, odnosno da štiti, da na vidiku, na horizontu postoji nešto što je egalitarno, pravedno, ispravno i tako dalje. Međutim, pitanje je da li je moguće, da li je realno, znači u raznoraznim, ako uvedemo horizonte modaliteta, stvar se komplikuje. Naravno, dug je postao aktuelan sa grčkim dugom i tu su se javile dve optike, podjednako, to jest čak i više, 3, na primjer, glavna. Jedna da je Grčka bila forsirana da se zadužuje, te tako dug nije opravdan. Znači, ako vi nekoga terate, ako mu stavljate neprestano, kao što se radi u zapadnim zemljama i ovde, naravno, ako mu stavljate stalno u poštanska sandučića mogućnost da se pozemi danas, sutra neku svotu novca, vi ga u stvari uterujete u dugovanje i u tom smislu grčko zaduženje je bilo nepravedno, te stoga treba naći nekakav modus u smislu oproštaja krivice Grčke, to je ta reč šuld na nemačkom, krivice Grčke što se zaduživala. Drugo, da je onaj koji je Grčkoj, Nemačko u ovom slučaju i nemačke banke, da one koje su pozemljivale novac ili uterivale u dugove Grčku, da one imaju podjednaku odgovornost. Znači, tu se sad meša nekoliko nivoa koji su zadržani, ponavljam, najviše u nemačkom jeziku, ali ne samo u nemačkom jeziku. Kod Kanta su oni dobro vidljivi, znači odnos između duga, kod Kanta pasivnog i aktivnog duga, to jest dužničkog i poverilačkog duga, obaveze, dužnosti i krivice. Ako gledate tretman uopšte u anglosaksonskim zemljama ovoga spisa, o kome će vam govoriti uskoro precizno i analizirati ove delove Sanja,
taj spis u toj nekakvoj predkritičkoj fazi donosi određene moralne, etičke, nosi određenu etičku dimenziju o kojoj mi ovde nećemo govoriti, koja je kasnije opredelila ili ugrađena je u kasnije Kantove spise. U toj budućem istraživanju, u toj knjizi, znači, interesuje nas tretman negacije, šta se desilo sa negacijom Frege, Windelband, šta je negacija kod Benvenista, šta je negacija kod Rajnaha, kakvi su tu, jer, ponavljam, dug tretiramo kao određen, izvestan temelj socijalne ontologije. Znači, dug je nešto što nas sve povezuje i jer smo svi zajedno po Lazaratu, vidjet ćemo, ne samo po Lazaratu, nego i po Fichteu, 200 godina pre, svi smo dužnici. Znači, postoji zajednica dužnika. Mi dugujemo svako svakome i svi smo na izvestan način, postoji nekakva mogućnost zajedničke odgovornosti prema svemu. Dalje, rekao sam, tretman duga u nemačkom idealizmu. Tu pojavili su se nekoliko tekstova koji su već to tretirali i koje ću ja samo sad ovde pomenuti. Jedan od njih je autor koji predaje na Harvardu, zove se Mark Schell, koji je napravio vezu između dijalektike i novca, napravio arheologiju glavnih pojmova koncepata nemačkog idealizma. Tekst Dijalektika i monetarni form in Kant and Hegel možete da pronađete lako na internetu, znači Mark Schell. Njegova žena Susan Melt Schell, Boston College, takođe piše o ovom spisu, pominje dug i ovo razlikovanje Kantovo između logičke opozicije i realne, logičke protivrečnosti i realne protivrečnosti. I to je jedno, zatim interesovaće nas odakle Kantu dug, jer 1800, znači ako Fichte 1800. piše tekst koji je pronađen u Nacionalnoj biblioteci, koji se zove Teorija meničnog prava, koji ima 20 strana i koji je Fichteov odgovor na tekstove, na dve velike knjige Hufelanda i još jednog njegovog savremenika koji su se bavili, jer se menica u tom trenutku pojavljuje, koji su se bavili meničnim pravom, odnosno menicom. Znači, to je tekst pisan neposredno uoči zatvorene trgovačke države. Znači, odakle Kantu uopšte povezivanje duga sa negacijom, jedan krak bi trebao da ide kroz matematiku, o čemu će Sanja reći više nešto, a drugi krak bi trebao da ide sasvim sigurno iz prirodnog prava, iz Achenvala, jer veoma je lako videti na sajtu koje sve knjige Kant posjeduje. Tačno se zna šta je Kant čitao iz prirodnog prava i tačno se zna gde je šta mogao da nađe, jer ja mislim da možemo da se lako složimo da Kantov spis metafizika morala, onaj deo, govorim samo o onom delu koji se tiče međunarodnog prava, je kompilacija. Kompilacija različitih ideja njegovih savremenika i njegovih prethodnika iz 17. odnosno 16. veka. Znači, interesuje nas status ovog Kantovog teksta, da li je reperkusija o kojima će opet Sanja na Hegela, na Kantovu kritiku čistog uma, dalje na Hessa i na Marksa, jer Hess ima neprevaziđeni tekst o filozofiji novca. I sad samo jedan jedini tekst u Kant studijem postoji o logičkom mestu novca, autor je Bruno Liprux iz 70. godine. Još samo nekoliko reči o Fichteu i to je moj prilog danas. Znači, šta je menica? Jer je menica nešto što je, menica je priznanje duga. Znači, dajem neki papir i priznajem dug. Znači, imao sam skoro problem, znači dao sam novac određenom stolaru koji mi ga ne vraća mesec, 2 dana
dao sam mu sav novac, on je potpisao da je primio novac od mene, on radi na crno i ja pravim prekršaj jer radim sa čovekom koji radi na crno, niko nije pokriven papirima, imam jednog poznanika i kaže mu, slušaj, ja imam problem taj i taj, on meni kaže, pa nećemo mu pretiti, imamo jedan bolji način, to je da potpiše menicu. Menica i stolar koji je se našao u nevolji, koji, mislim, čini mi se da sam mu dao novac da bi završio taj posao, zbog toga, dao bi mu odmah, ponovo isti taj novac, ne samo zato što sam glup, nego što sam zato imao poverenje da će čovjek završiti taj posao, on potpisuje blanko menicu, znači potpisuje jedan papir, to je lako vidjeti na internetu šta je menica i šta sve treba da ima, koji su sve momenti koji čine menicu menicom, a to je znači hartija, to je potpis, postoje znači pismenost, formalnost, inkorporiranost, strogost, samostalnost, solidarnost, menica može biti blanko, cirkularna, domicilirana, ali dve vrste menica su ključne, a to je da postoji trasirana menica i sopstvena menica. Trasirana menica jeste menica, sopstvena menica, to je ta menica koju potpisuje stolar, postoji u izjavi, ona je u pozivoj, njegovoj izjavi da će isplatiti to što će isplatiti, dok je trasirana menica, naredba o neopozivoj isplati nekoj drugoj strani. Znači, u ovom tekstu Fichte počinje tekst počinje ovaj tekst koji ide die Form ist Trasse. Forma je ta trasa. Forma je trase. Trase, to je trasirana menica. Znači, menica koja treba da krene na drugu stranu, jer je tajna u menici. Zašto menice? Menica da bi transakcije išle brzo. Znači, menica, zato što stolaru se obraća taj tip kome je potpisao menicu i kaže mu, druže, ti možeš da završiš ovaj posao? Stolar kaže, ne mogu da završim posao. Sad ta menica koju je potpisana ide kod stolara X, koji će završiti meni posao, a ovaj će biti dužan onome ko je dao novac. Tako dalje, cirkularno, krug, veoma je lako to vidjeti, dovoljno je, nema tu problema velikih. Znači, brzina transakcije. Zašto dugovanja u Lazaratovom smislu? Zato što postoji beskonačno mnogo transakcija, a šta? Zašto postoje transakcije i zašto se dugovi ne vraćaju? Zato što na svaku transakciju ide taksa i porez, te tako broj transakcija nadoknađuje nekakav fiktivni dug koji je zato mnogo dugovanja. Jer ta menica umnožava, menica koja putuje od ruke do ruke umnožava umnožavajući broj poverioca, umnožavajući broj dužnika, ta menica u isto vreme se svako tu između, svako je taksiran, svako će platiti određenu proviziju kroz to rukovanje, jer menica ulazi putem rukovanja u... Znači, tajna menice je, osim toga, da dve ključne, da dužnik postaje poverilac u isto vreme i obratno, i drugo, da ne postoji nikakav pravni osnov kad je menica u pitanju. Znači, ako vam da neko menicu i ako imate hartiju na kojoj piše da vam je dužan toliko i toliko, sud se ne propituje pravni osnov kako je menica ta data. Da li pravni osnov postoji ili ne postoji. Znači, ono što piše na menici, to je zakon i zato se menica mnogo lakše naplaćuje. Zato je menica obezbeđuje brzinu. Završit ću sad samo sa tom jednom Fichteovom, znači pre 200 godina Fichte ukapira, analizirajući, ovde su, znači u tom tekstu Fichteovom na 20-ak strana su sve te reči, nepoznate latinske reči koje se upotrebljavaju kad je menica, odnosno menično pravo u pitanju, to su remitent, akceptant, kreditor, trasant, indosat, protestat i tako dalje i tako dalje. Napominjem samo da je i veliki konzervativni politički filozof i pravnik Trajčke napisao veliku knjigu o meničnom pravu. Zašto je menica tad aktualna? Zbog toga što uvodi se međunarodni način plaćanja. Kao što znate, menica nije, različito funkcioniše u anglosaksonskom svetu, različito funkcioniše u kontinentalnom. Znači, šta Fichte uviđa? Fichte uviđa dve
dve nepobitne istine koje je ponavljala za ratu posle 200 godina ili Greber, a to je da je menica konstituisala dug bez dužnika, znači da više nema dužnika, da postoji dug, upravo ovo, znači da taj proces koji je povezao sve nas kroz dugovanje, kroz to putovanje označitelja menice, novca ili kvazi novca, i broj dva, da je na osnovu toga da je krivac ili dužnik postao genre humain, znači ljudski rod. Ista teza koju imate posle 200 godina, znači ljudski rod je postao dužnik, znači više nema pojedinačno i mnoštveno su ušli u nekakvu simbiozu. Izvoli, Sanja. Samo da se ukratko pre nego što krenem sa ovim, da tako kažem, cepanjem dlake na četvoro, samo da se nadovežem na ovo što je Petar govorio o ulozi duga i kredita. Pa, prošle godine Sloterdijk učestvuje na nekom skupu ekonomista, da tako kažem, biznismena, preduzimača, preduzetnika, i kaže, pored ostalog, pa kaže, u stvari kapitalizam bi zapravo mogao da se zove kreditizam u Francuskoj. Učestvuje i izvrsno govori francuski i tako markira, u stvari pokazuje da je na neki način jedna od važnih činilaca ovoga kapitalizma zapravo ta uloga odgođenog plaćanja duga kao konstitutivnog elementa tog privrednog života, i to je sad u pisanom smislu, u formalnom smislu se to, pored ostalog, kroz menicu prelama. To samo ovako poluanegdotalno. Sad, ja ću se, znači, ovo je širi okvir, a ovo je samo jedan, što je Petar dao, ovo je sad samo jedan, da tako kažemo, jedan element u slagalici koji sad od istraživanja zavisi da li je to element koji bi mogao da, tako kažem, usmeri dalji rad ili je samo jedan od elemenata te slagalice. To će se pokazati, a pokazat će se sad i kroz ovaj dijalog koji ćemo, verujem, imati. Znači, prva stvar, kad pogledate ovo naslov i apstrakt, svako ko se ozbiljno bavi Kantom, odmah sebi postavlja 3 pitanja koja se na prvi pogled ne pokazuju lako odgonetljive. Prvo pitanje je šta znači analizirati, baviti se jednim Kantovim predkritičkim spisom, a da nije tema pre svega njegovo mesto u razvoju Kantove misli, razvoju koji, tako reći je to notorno, vodi do kritičke filozofije, vodi do transcendentalne pozicije, i onda tek možemo eventualno iz pozicije te zrele faze, čitano unazad, da razumevamo mesto ovog. Pa bilo da je on neka vrsta prvog nagoveštaja jednog problema ili rešenja problema. U svakom slučaju on se pojavljuje, znači, kao karika u jednom lancu koji ima jasno fiksiran cilj. Ako bi neko hteo da istrgne ovaj spis sam po sebi, bavi se njime kao da ne postoji istorija filozofije, to bi u najmanju ruku za filozofski pristup bilo, čak i kad bi u tom spisu ne znam kakve inspirativne misli bile prisutne, to bi bilo prosto naivno. Znači, to mora da postavi sebi kao pitanje neko ko se
bavi pogotovo Kantom i njegovim prekritičkim periodom. Drugo pitanje koje naravno takođe neko ko se ozbiljno bavi Kantom u sebi mora da postavi jeste zašto dug, u kom smislu je dug tako jako povezan sa jednim relativno kratkim spisom iz 1763. u kome se zapravo dug pojavljuje na nekoliko mesta kao primer. Primer za negativnu veličinu koju Kant želi da uvede nekako u filozofiju i koja će u krajnjoj konsekvenciji rezultirati pre svega ovim refleksivnim parovima pojmova, ova 4 refleksivna para, koji Kantu obezbeđuju, da tako kažem, pravo da uvede opažaj i da pokaže da bez opažaja samo mišljenje, razum, logika ostaju slepi za, recimo, numeričku razliku, za, recimo, suprotnost kakvu ovde imamo, koju on naziva realna suprotnost i koju u krajnjoj konsekvenciji predstavlja suprotnost sila. Nije nikakva, da kažem, nikakvo otkriće, da zapravo je ovo jedan element u Kantovom naporu da Newtonovoj fizici obezbedi filozofsku osnovu, podlogu, temelj. U tom smislu, ovaj spis između ostalog se napreže da obavi filozofski prelaz od Leibnicovskog shvatanja sile, koja je prosto imala zadatak da održi supstanciju na okupu, da bude neka vrsta vinculum substancijale, i to je bila pasivna sila, a kod Newtona odjednom pojam sile izlazi i postaje pod jedan spoljašnji, pod dva sila se cepa, pojavljuje se kao nešto što se odmah pojavljuje udvostručena i sama sebi suprotstavljena. I to nije teško videti, recimo, jedna od tekstova koji se ukazuju kao dokument, je Eulerova pisma jednoj nemačkoj princezi u kojima se Euler napreže upravo da objasni, tako reći, detetu šta se sad zbiva sa silama i kakva vrsta prelaza se upravo u tom istorijskom periodu, tako se kaže, razvoja nauke, odvija. Znači, ovaj Kantov spis u tom smislu ima dosta jasan zadatak i zaista on uspeva da uvede, da tako kažem, neku vrstu oslanjajući se na matematiku, matematički aparat, on uvodi formu u kojoj se nešto takvo kao sila može zahvatiti. Ali dobro, to je manje više poznato. U svakom slučaju, znači, drugo pitanje koje se otvara jeste zašto baš dug vezan za ovaj tekst. Naravno, na kraju ćemo ponuditi odgovor. Sad još treće pitanje koje se isprečuje kao neka vrsta problema jeste još jedna, da tako kažem, veća nevolja. Ako u ovom spisu dug se pojavljuje barem kao primer, u kritici čistog uma, kad imamo razvijenu formu ovog para refleksivnih pojmova, kakvi su suprotnost i saglasnost, duga nema. Tu se pojavljuje samo sila kao primer, pojavljuje se osjećanje, znači zadovoljstvo, bol, kao te primeri za tu vrstu suprotnosti, ali duga nema. I sada bi čovjek mogao da pomisli da treba, tako reći, dići ruke od celog poduhvata. Međutim, ove tri prepreke ili razloga koji bi odvraćali od ovakve koncepcije ili pokušaja tumačenja, imaju jednu posebnu strukturu gde, da tako kažem, jedna drugu ometaju, tako da na kraju ipak dolazimo do nečeg što se
po našem uverenju pokazuje zanimljivim. Ali je, dakle, manevar potreban da se izvede ta stvar na videlo malo zahtevniji. Zato se ja sad neću baviti sadržajem ovog spisa u onom klasičnom smislu. Eto, imamo suprotnosti, pa ima logička suprotnost, pa realna suprotnost, pa realna suprotnost se odlikuje time da, i to je najvažnije, i to je važno za menicu, odlikuje se time da može jedan isti subjekat da istovremeno bude snabdeven sa ta dva predikata. U ovom slučaju, na primjer, kod duga, Kant kaže, pa da, nije protivrečno kazati da je neko ko je dužnik istovremeno i poverilac. To se neće pojaviti kao protivrečnost koja uništava taj subjekt. Jednako kao što nije protivrečno kazati da na jedno isto telo deluju dve suprotne tendencije, pa tada dve sile, dva usmerenja, i tada to telo ne mrda. Kao da je, da tako kažemo, recimo, raspeto. Ista je stvar sa ovim, i to je primer koji imate u ovim odlomcima. Kant kaže, pa dobro, taj koji ima, recimo, zamislimo, on sad baš bira tu situaciju, da dužnik duguje isto koliko je i on sam kao poverilac nekome dao, dakle, taj aktivni i pasivni dug, kako se to kaže, su isti, pa onda kaže, nema ni izdavanja novca, ni uzimanja novca, nego je prosto kapital nula. Između ostalog, vreme se tu štedi prebijanjem dugova. I to sad u ekonomiji nisam, ja naravno nikakav poznavac ekonomije, nego ovo govorim, zanimljiva je ta struktura, da tako kažem, u nevremenu obavljanja transakcija. Obavljanje transakcija, tako reći, mimo vremena, u smislu prebijanja dugova i to, ali to je struktura koja bi mogla bude, recimo, zanimljiva za Deridu, ali to sad, to ćemo za neku drugu priliku. Dakle, to su sad te tri teškoće pred kojima stojimo i ja ću pokušati, odgovarajući, što je moguće, naravno, kraće da ne bi preterali, odgovarajući tačku po tačku ova tri pitanja, da nekako pokažem da oni ipak dopuštaju da razumemo potvrdan odgovor na svako od njih. Dakle, zašto ima smisla baviti se ipak ovim spisom ne samo kao etapa u razvoju ka transcentralnoj filozofiji, zašto je dug ipak prisutan, iako se to na prvi pogled ne vidi, i konačno, zašto, iako iščezava dug kao primer u kritici čistog uma, svejedno čitava stvar zadržava određen smisao ili, ako hoćete savremenije rečeno, ima neku informativnu moć. Prva stvar, pitanje, ako se ne bavimo ovim tekstom u sklopu već kanonizovane Kantove filozofije, šta mi u stvari radimo? Pa recimo, jedan mogući, kako bih rekao, motiv za jedno privremeno čitanje dok ne vidimo kud nas vodi, jeste da je svakako ovaj spis morao biti u trenutku svog nastanka odgovor na nekakav problem. Ni sam Kant u tom trenutku nije mogao da ima tačno na umu cilj ka kome ide, dakle on je na nešto reagovao. I sad prvo pitanje je da vidimo šta nam u spisu daje neku vrstu sugestije, šta nas usmerava, da vidimo na šta je taj spis u elementarnom smislu reakcije. I vidimo nekoliko pokazatelja se već u predgovoru tog spisa pojavljuje. Onako da kažem, markantnije jedno vlastito ime profesora Kestnera, za koga Kant kaže da je sa najviše pronicljivosti, izvesnosti, pokazao šta treba razumeti pod negativnim veličinama. E sad, pre nego što ovo malo još razjasnim,
Možda sam u ovom istorijsko smeštajućem pristupu problemu, uopšte čitanja jednog takvog spisa, možda sam ispustio da odmah kažem da ono šta kaže naslov Kantovog spisa. Pa naslov kaže pokušaj uvođenja pojma negativne veličine u filozofiju. To znači da ima negde u matematici neki pojam, nama danas savršeno poznat i na neki način nije traumatičan, da tako kažem, ali tada u to vreme pojam koji je i za samu matematiku bio uznemiravajući i da taj takav pojam Kant iz nekog razloga misli da bi trebalo asimilovati u filozofiji, nekako ga upotrebiti. I on čovek kaže, treći odlomak iz predgovora, kaže, najzad dolazim do same rasprave u kojoj hoću da pokažem kakva može biti upotreba tog pojma u filozofiji. Ostavljajući naravno i dalje sasvim jasnim da to nije Kant iz kritičke faze i da je to Kant koji ima još uvek nejasnu predstavu u odnosu filozofije i matematike. Ali svejedno, on ima nameru, znači ne misli da je filozofija matematika, nego misli da može nekako da taj pojam negativan uvede. Sad, zašto on to uopšte hoće da radi? Pa kaže, zato što, evo on doslovno kaže, kao posljedica prenebregavanja pojma negativne veličine, u filozofiji su se pojavile greške i pogrešna tumačenja tuđe misli. Sad, njegov primer za greške i pogrešna tumačenja tuđe misli, strogo govoreći, je iz fizike. Znači, nije odmah jasno da je to deo filozofije, ali zato pre toga on kaže rečenicu koja zvuči vrlo čudno i vidjet ćemo da nije sasvim, odnosno jasno je odmah da nije bez osnova, jer on kaže, ispitat ću sada jedan pojam dovoljno poznat, tako on uvodi, znači, ovaj problem, dovoljno poznat u matematici je još uvek veoma stran filozofiji u svom odnosu prema njoj. Znači, odnos negativne veličine prema filozofiji je stran. Filozofija nema na horizontu, to ne vidi. I sad on kaže ovu rečenicu. Ova razmatranja su tek neznatni počeci, kao što to obično biva, kada hoćemo da otvorimo nove horizonte. Tačno, da se tako izrazim, da je njemu taj pokušaj uvođenja negativnih veličina zbilja otvorio horizont koji je doveo do refleksivnih pojmova koji su na neki način kičma cele njegove konstrukcije. E sad, to je razlog zašto on uvodi. Zatim skreće pažnju, to nije sad za nas toliko ni važno, ta dvosmislica negativna veličina i negacija, pa bi mogao čovjek da pomisli da je negacija, da je negativno negacija, to jest kad se kaže negativno, da bi, i zaista ima primjera, Cruzius je recimo doslovno pogrešno to razumevao i protumačio negativno kao nema ga, a ne kao nešto što je drugačije. Nije da ga nema, nego je nešto drugo. Sad, kaže on ovo. Pojam negativne veličine koji se u matematici već dugo koristi pokazao se krajnje važnim. Ipak su predstava koju je o njoj sebi stvorila većina, kao i objašnjenje koje je za nju davano, čudni i protivrečni. Mada iz toga nije proisticala u primjeni nikakva netačnost, jer su posebna pravila stala na mesto definicije i obezbedila njenu upotrebu. Možda niko nije sa više pronicljivosti, sad se poziva na Kestner. Šta ovde vidimo? Ovde vidimo nešto što je u stvari vrlo važno za, da tako kažem, prenošenje traumatičnosti negativnih veličina iz matematike u filozofiju. A Kant to vrlo dobro beleži, ukazuje, to je da je mesto definicije imamo pravila. Kad treba preko definicije, što će reći preko nekakve suštine,
zahvatiti negativne brojeve, matematika ne zna šta da radi, ali ne zna ni filozofija. Ali ako pustimo da suštinu istisnu pravila na mesto, kaže on, definicije dolaze pravila, onda nema greške. I zapravo vidjet ćemo da je ceo problem u toj tenziji koja već u matematici postoji između nemoći da se klasično zahvati definicija negativnih brojeva, a s druge strane njih u stvari u igru ubacuje algoritam, račun, pravila. Samo ću kratko pomenuti sledeće, da se, iz istorije matematike, da se za zapadnu Evropu, neću sad da se bavim Kinezima, odnosno kineskom istorijom nauke, indijskom, arapskom i tako dalje, to bi nas sad predaleko odvelo, a ja nisam neki veliki poznavalac tih istočnih misli, ali znamo jedno sigurno, da je u zapadnoj Evropi u 13. veku sa knjigom Leonarda Fibonaccija ili iz Pize, pa od Pizanskog, 1202. zapravo prvi put u Evropi donesen matematički instrumentarij potreban za trgovce. On je naravno i u naučnom smislu važan, ali su svi koji su se time bavili, pre svega imali na umu upotrebu u trgovini. I to se zvao Liber, ne zvalo, zove se sada, Liber Abaci, u kome je znanja u velikoj meri preneta sa istoka, Leonardo Fibonacci, tako da kažem, organizovao u 15 knjigih poglavlja. Između ostalog, suočava se s jednim problemom, koji je pre svega, da tako kažemo, trgovački, i rešavajući ga, dolazi u situaciju da mora da jednu nepoznatu, to je stvari problem iz linearnih jednačina, da mora jednu nepoznatu da izrazi recimo kao 4059 minus 4070 i nešto. I sad on stoji pred pitanjem kako će to oduzeti, šta znači uopšte to oduzimanje. I kaže, ovaj problem nema rešenja, sem, a u problemu, postavka problema je vezana za nekakve novčane transakcije, sem, kaže Leonardo Fibonacci, ako ne uzmemo da je taj čovek koji se vodi pod Z, zapravo, ako ne uzmemo da je on dužnik. Ako uzmemo da je on dužnik, onda će ovo minus 9, kod njega se to pojavljuje baš kao minus 9, onda će to imati interpretaciju. Dakle, njega je algoritam, jezik, ako hoćete, igra simbola, kako god već, doveo u situaciju da je proizveo jedan označitelj koji ne zna kako da interpretira. On se pojavljuje kao besmislen, zato što ima jednu odliku da ne odnosi se ni na šta postojeće, ali se ne odnosi niti na ništa, nije nula. Nulu su nekako svarili, pa su rekli, dobro, nula to je ništa, i sad problem ništa se vuče, znamo svi od Platona, i pre njega, nešto, kako se kaže, biće jest, ne biće nije, ali i to je nešto što vuči evropsku, grčku, kako hoćete, filozofiju, i ona s tim nekako je navikla da tu boljku boluje, ali se sad odjednom pojavljuje da potpuno, da tako kažem, nova bolest, a to je manje od ništa. I oni algoritamski gledano moraju da konstatuju da je, i to kaže Fibonacci, da je taj označitelj traži da se odnosi na nešto što je manje od ništa. I jedino što pada na pamet kao slovesna interpretacija, dakle, ono što mi zovemo negativan broj, to je dug. I onda Fibonacci piše debitum 9, kao što bi mi napisali minus 9. I od Fibonaccija se taj način mišljenja i rada, tako kažem, vuče sve do francuske enciklopedije Diderota i d'Alembera, gde imate jednu vrlo neobičnu stvar,
da u istoj enciklopediji dva različita članka, jedan se odnosi na negativne veličine, drugi se odnosi na, jedan se odnosi na veličine i piše ga La Chapelle, drugi se odnosi na negativno i piše D'Alembert. Imate dva pristupa. Dok će La Chapelle da uleti u ovu klasičnu još uvek, znači, Fibonaccijevsku konstrukciju u kojoj će potrebu algoritma i matematike za označiteljem koji bi mogao da ukazuje na manje od ništa, odmah i spremno interpretirati kao dug, jer se dug pojavljuje kao jedini pojam koji plauzibilno odgovara toj definiciji manje od ništa. D'Alembert će biti oprezan i reći će to sad treba tu biti obazren. Sad, da bi samo ilustrovao da se dug ne samo ovde za matematičke potrebe, nego i mimo toga pojavljuje kao nešto što je spregnuto sa manje od ništa, ja ću samo da pročitam dva stiha Šekspirova, koju već klasičnom letačkom trgovcu koji se poteže kad god se potegne dug, kaže ovako: kad Bassanio se obraćao ženi koju je isprosio, pa ona nije znala za njegove dugove, on sad, da bi joj u stvari priznao da kakvo je njegovo imovno stanje, on kaže ovako: kad sam rekao da ništa nemam, dužnost mi je bila reći imam manje nego ništa. Jer zbilja, ja se prijatelju jednom obavezah dragom i obvezah njega, njegovom ljutom dušmaninu, da bi do novca došao. Dakle, način na koji se razumeva status dužnika je manje od ništa. On ima manje od ništa. I ovaj La Chapelle, enciklopedista o kome smo govorili, kaže, pa kako ćemo razumeti sad negativnu veličinu i kako ćemo objasniti da ona manje od ništa, i on spremno kaže ovo: pa neko ko je pozajmio novac i potrošio ga i u tom trenutku nema ništa, a istovremeno duguje, on u stvari, kaže, ima manje od ništa, jer da bi došao u poziciju normalnog čoveka, koji ne duguje ništa, on bi morao već da nabavi, recimo uzmimo da je 100 franaka duguje, on bi morao prethodno da nabavi tih 100 franaka da bi mogao tek onda da dođe u status čoveka koji nema ništa. Dakle, on ima manje od ništa. Taj problem manje od ništa, koji je isprovociran algoritmom matematike i istovremeno, s druge strane, očito bio prisutan u razumevanju strukture duga, doveo je do sprezanja i, da tako kažem, uzajamnog podupiranja. S jedne strane je, tako kažemo, dužnička matematika našla formu, a s druge strane je matematički algoritam našao jedino opravdanje za postojanje. I tako su se sreli negativna veličina i dug. Dakle, sad ovim nekoliko stvari odavde slede. Sledi da kad Kant kaže uvodim pojam negativne veličine u filozofiju, on u stvari uvodi već, da kažemo, obrađen pojam duga. On uvodi jednu strukturu koja, ne kažem da je doslovno motivisana dugom, bilo bi naivno reći postoji dug, pa onda neko pravi formu, pa sad to voza dalje. Ne. Reč je o tome da se, kao već inače što je strukturalizam to pokazao, došlo je do tog susreta, ali u tom susretu se artikulisao i pojam duga, u tom susretu se negativne veličine su dobile pravo građanstva, inače matematika ne bi smela da ih pusti u optice, ispočetka su ih izvali fiktivne veličine, i sad tako ostvarena, da tako kažem, dva pojma, Kant proba da uvede u filozofiju, dajući im još veći stepen opštosti. Ako smem da upotrebim ovde reč opštost, jer to bez sumnje, ali za sada neka bude tako. Znači, Kantova operacija je, sad se pokazuje, nešto složenije. On će uvođenjem tog pojma, podvodeći ga, sad ponovo pod tako uveden pojam duga, podvodeći
kao primer, dakle, izvršivši supsumpciju, on će u stvari nanovo testirati stvarni pojam duga. A vidjet ćemo, zašto nanovo testirati? Pa nanovo testirati zato što Kant u trenutku uvođenja pojma negativne veličine u filozofiju je motivisan Kästnerovim radom koji je nešto bitno promenio u razumevanju matematičkom negativne veličine. Ono što Kant uvodi nije uznemiravajuća i nerešena negativna veličina čija definicija ima ovu ontološku feleričnost, nego je to sad transformisana Kästnerom, koja će povratno, vidjet ćemo, promeniti i razumevanje duga. Šta je Kästner uradio? Najprostije rečeno, Kästner je uradio ono što nam Kant kazuje. Znači, ta Kantova celo obrazloženje da zapravo negativna veličina ne može biti nešto što je manje od ništa, jeste Kästnerov matematičko-formalni posao. Kant će to posle ozbiljnije promeniti. Sad, da Kant zaista, da ga zapravo žulja ova ideja o manje od ništa, vidimo, evo, na kraju ovog priloga ovih odlomaka, na kraju imamo u fusnoti, i kao što to obično biva, nekako se ti problematični momenti u fusnotama nađu, Kant obrazlaže zašto nije nigde razmotrio slučaj 0 minus a. Znači 0 minus neka veličina. I sad da vas ne gnjavim, on tu argumentuje i kaže ovo: prema tome, ideja prema kojoj bi negativne veličine bile manje od ničega je jalova i apsurdna. I u stvari, on sada, i pre toga je rekao nešto što je važno, u filozofskom smislu ovaj slučaj, da neko može da od ništa oduzme pozitivnu veličinu, ovaj slučaj je u filozofskom smislu nemoguć. Time Kant u stvari u ime filozofije rešava tu nemoguću ontološku situaciju koja je u matematici zadavala, da tako kažemo, probleme, ali za koju odgovornost matematika nije morala preuzme, jer se oslanjala na svoje tehnike. Sad, vidimo dakle da je ovaj Kantov spis ima kao osnovni zadatak da filozofski potvrdi ono što je Kästner prema istoriji matematike već obavio na planu matematike. I to da su negativne veličine samo relativne, to znači da je, sad svi ovi primjeri Kantovi, da su to dve veličine koje jedna drugoj ukidaju posledice i da mogu biti istovremeno prisutne u subjektu, to je u stvari, Kästnerove su to formulacije, jer je Kästner nije bio, da tako kažem, plodan u nekom ozbiljnom smislu kreativan matematičar, ali je bio čovek koji je, otprilike ono što je Wolf bio za filozofiju, znači sistematičar, to je bio Kästner za matematiku. I izuzetno poštovani Kant je, to je sad druga priča, nećemo s njim da gnjavimo, ali Eberhard je probao, recimo, da instrumentalizuje Kästnera protiv Kanta, zato što je Kästner bio pisac predgovora za sabrana dela ili izabrana dela Leibnica, tako da je, a Kästner je bio dovoljno obazriv da nikad nije hteo da istrčava više nego što treba izvan matematike, iako je imao, recimo, spis o besmrtnosti duše. U svakom slučaju, to je sad bila, znači, komplikovana igra i Kant je umeo da podilazi pomalo Kästneru, pa ga onda zvao Nestor nemačke matematike, iako ta stvar nije baš, kako se to kolokvijalno kaže, pila vodu, ali svejedno, Nestor Kästner je bio neko za čiji se autoritet kao matematičara vodila neka vrsta političko-filozofske borbe. I ovde će Kant, znači, zaigrati na tu kartu Kästnera i samo u stvari filozofski potvrditi ono što je matematika konstatovala. A šta potvrditi? Pa u osnovi da dug ne može biti, negativna veličina ne može biti shvaćena, tumačena kao manje od ništa. Sad, kad je na formalnom planu izbačena iz igre ova koncepcija manje od ništa,
Da u stvari pojam duga više nije tako važno uporište, jer nije jedina interpretacija negativne veličine. Ali s druge strane, kada Kant ipak u ovom spisu pojam duga uvodi kao primer za sad tako novo konstituisanu negativnu veličinu, on posredno reformuliše ili redefiniše samo shvatanje duga. Jer ako dug ostaje to, onda, znači, ostaje i dalje nesumnjivo, ne više jedina, ali svakako interpretacija negativne veličine, onda sad i on mora da trpi transformaciju o kojoj smo rekli, a to znači nije više manje od ničega. Uzgred, sad, to bi, neću predugo, još ću vrlo malo nešto da kažem, zato što je jasno sad da bi sve ovo što je ovde ovako naznačeno ili, da tako kažem, skicirano, svako posebno zasluživalo širu razradu, ali mi to sad ovde se očito time ne bavimo. Znači, šta hoću da kažem? Sada je dug redefinisan, a zanimljivo je videti da u istoj toj enciklopediji prosvetiteljskoj, znači D'Alembert Diderot, imamo pod jedinicom dug i dužnik istorijat u kome se pokazuje da status dužnika nije više isti kakav je bio. Pa je između redova, pažljivom analizom, se vidi da ovo manje od ništa, to znači da dužnik više, da tako kažemo, da je moguće dužničko ropstvo. I ne samo da je moguće dužničko ropstvo, nego da je zapravo dužnik u poziciji da ga se može, oni navode taj primer, da ako nema da plati, onda ukoliko ima više poverilaca, onda oni imaju pravo da ga raščereče i svako uzme onoliko njegovog mesa, da tako kažem, koliko je proporcija duga. Dakle, taj koji duguje nema svoj život. On je, da tako kažemo, ne samo da ne postoji, nego je on manje od ništa. I to vidimo kod Šekspira, kada ovaj kaže manje od ništa, onda imamo onaj primer gde treba da mu se odseče deo tela i tu sad i sam Šekspir, ako tako hoćemo da pogledamo, ukazuje na jednu transformaciju statusa dužnika. Jer trebalo je odseći ovom Antoniju meso u ime duga, a šta se desilo? Pa nađena je neka, nećemo se sad time baviti, neka začkoljica, da bi to moralo da bude strogo precizno, da ne može krv da poteče, to je sad složena tema krvi, žrtve i tako dalje, i onda ovaj mora da odustane od klasičnog, tradicionalnog namirivanja duga. Dakle, sa ovim Kantovim spisom može se reći, prisustvujemo jednoj implicitnoj transformaciji pojma duga koja se odvija u složenoj igri između forme negativnih veličina koje su se vezale za dug kao interpretaciju sve do prosvetiteljstva i da je onda sa, recimo, konkretno Kestnerom, pokušaj da se redefiniše negativna veličina, omogućio Kantu da uvede u igru filozofsku potvrdu te redefinicije koja se onda reflektuje i na sam pojam duga. E sad, i dalje bi neko mogao da bude sumnjičav, još, koliko ima vremena još? Za treća kritika, čisto. Imaš 10. Dobro. Ovo sam grešio neko. Sad neko bi mogao i dalje da bude, da kažem, sumnjičav i da kaže, pa dobro, ali sad ta stvar staje sa Kantom i šta sad, da li je to zaista, da li ima tu težinu koju i dalje mi verujemo da ima. I kao jedna, mogu se razni tragovi pratiti, ali ovo mi deluje kao najubedljiviji trag, a to je da se sada ta suprotnost realna, koju Kant uvodi, razdvaja od logičke, i koja je, kao jedan primer, i dalje ima dug, ta stvar nije zamrla s Kantom, nego preuzima to Hegel, i ne samo što preuzima problem suprotnosti, kao što znamo, to je sad čvorno mesto klasične nemačkog idealizma, srećom, verujem da će
to biti ovoj publici jasno, da je to mesto da li će sad ta suprotnost da se, da tako kažem, gura do statusa protivrečnosti ili će moći da ostane na nivou suprotnosti, da je to jedno od čvornih mesta onoga što se zove prelaz na dijalektiku i sporova koji su se odvijali u klasičnoj Nemačkoj. E sad, šta je poenta? Poenta je da je Kant, šta imamo kod Kanta i šta imamo kod onih koji ne pristaju na dijalektiku, i taj problem dijalektike se sve do postmoderne vode. Oni koji ne pristaju na dijalektiku kažu, pa suprotnost ne prerasta do protivrečnosti, ne miri se, nema jedinstva. Ali šta to znači? To znači, i to je ono na čemu insistira Kant, da nema negativnog broja po sebi, da se ova dva korelativa, negativno i pozitivno, ista priča važi za desno, levo, gore, dole i tako dalje, da se taj par pojmova stalno jedan na drugog odnosi, a da nikad sopstven identitet negativan ne zadobija jedna od njih, a samim tim druga pozitivan. Pa onda imamo iz unutrašnjeg odnosa suprotnosti najzad uspostavljanje pojedinačnog identiteta svakog od njih kao određenih negativno, pozitivno, levo, desno, nego zauvek bi morali da ostanu relativni. I to Kant sasvim otvoreno kaže. Hegel, i ja mislim da i sama matematika tu na svoj način daje delom za pravo Hegelu, ali vidjet ćemo, ostaje zagonetno. Hegel kaže ovako, tako ni dugovi, sad uzima on i dalje primer duga koji fiksi vezuje za problem plus minus i kaže, tako ni dugovi nisu po sebi i za sebe to negativno. Oni su to samo u odnosu na dužnika. Za poverioca oni su njegovo pozitivno bogatstvo. Oni su zbir novca ili ma što to bilo od izvesne vrednosti, što je prema obzirima koji padaju izvan njega dug ili bogatstvo. I on sad pokazuje da zapravo stvar sa dugom biva komplikovanija, ali se drži interpretacije da je dug ono što je važno u igri pozitivnog i negativnog, pa kaže, jednako tako u državnoj ekonomiji jedan iznos novca ili vrednosti, ne samo taj jedan iznos kao sredstvo izdržavanja, nego je on nije samo taj jedan iznos, nego je on udvostručeni iznos, kao što Petar reče, tu se sad umnožava, preko menice se zapravo dugovi pojavljuju kao umnogostručeni pozitivne vrednosti, a ne prosto kao manjci koji, kako da kažem, ostaju nepomični. On je sredstvo uzdržavanja kako za poverioce, tako i za dužnike. Državno bogatstvo izračunava se ne samo kao zbir gotovog novca i ostale vrednosti nekretnina i pokretnina koje postoje u državi, a još manje kao zbir koji bi preostao nakon odbijanja pasivnog od aktivnog bogatstva, već kapital, kada se njegova aktivna i pasivna odredba također reduciraju na ništicu, ostaje prvo pozitivni kapital kao plus a minus a jednako a, što nije nula. On kaže plus a minus a jednako a. Ali drugo, budući da je on na višestruk način pasivni, pozajmljeni, ponovno pozajmljeni kapital, on je time vrlo umnoženo sredstvo. I sad, nećemo se zavaravati. Ja sam svestan da ne mogu ovakvim čitanjem Hegela da do kraja razjasnim jednu potpuno novu temu, veliku temu i važnu temu. I pažljivo čitanje nesumnjivo pokazuje da je problem suprotnosti vezan za formu pozitivnog i negativnog, interpretiran kao dug, prisutan u ovoj polemici. Između ostalog, Hegel će se i sam poduzeti ove klasične, naizgled naivne, ali sve do Engelsa žive ilustracije, zašto je minus puta minus plus. Hegel navodi, daje svoju argumentaciju koja je delom srećna, delom nesrećna, ali u svakom slučaju dug se nalazi na ovoj raskrsnici prelaza od suprotnosti na protivrečnost i zavisno od interpretiranja duga imamo situaciju da li se ide prema hegelovsko shvaćenoj dijalektici ili se ostaje na nivou kantovske suprotnosti. Ono što je izgled rečeno, cela postmoderna i Deleuze i
Derrida i raspravljajući o tome, hteli ne hteli, govore i o dugu kao jednom slučaju toga. To vidimo eksplicitno iz Hegelovih primjera, Kantovog primjera i u tom smislu, zato i rečeno u apstraktu, ukazuje nam, zamisao svega ovoga je, bar za sada, na početku, da pokaže da malo učini vidljivijom vezu između teških, ozbiljnih filozofskih kategorija i onoga što se pojavljuje kao danas za nas najtraumatičnije, a to je recimo dug. Dug, dakle, nije jedna oduvek i zauvek gotova antropološka struktura, jedan pojam koji od večnosti i zauvek ostaje isti i ujedno je kulpabilizujući, nego i to jedan živ pojam koji zavisi od razvoja filozofije i u sprezi s tim postaje, da tako kažem, podložan analizi. To ne znači da čovjek može naprosto, i to je ono što je Petar skrenuo pažnju, da kao Lazarato pledira za nekako potpuno oslobađanje od duga, polazeći od relativno naivnih, tako reći, iskustvenih motiva, nego mora da ozbiljnije vidi koja je, ako hoćemo tako, skrivena struktura koja nosi dug, kada se ona misaono menja i šta onda to znači za eventualnu etičku, političku i tako dalje nadgradnju. Drugim rečima, sredstvo u argumentaciji razumnoj o problemima koji su nesumnjivo živi danas.